Okay, sida hangi question je kainam da if HCF of 341 negative 434 and 620 is x kon then the value of x lies between ham ne kon sida hai je kainam da koi gi magi kano je if HCF of 341 and 434 and 620 is x ne kon then my value je asi je kanai mark lege da gi kon adudi sei ta kona yeng bya ba ji kai kona yam lai ni yam ji kainam thum na akoi gi 320 je 320 je asi je HCF da sang ta ngani kon magi HCF se akoi gi 2 into 31 ko 31 into 10 tarangani ba aduga sejda ate ate akoi ko 434 gi tarangani 434 gi jo ko tarangani ko 434 gi jo akoi 2 ne 31 ne adagi 7 tarangani ko adagi 620 gi adagi 341 gi jo ko 31 into 11 tarangani ko adana ko na sigi 31 je si common oireba ada amatang de lo khangeb ko adudi ma je kana mark lai ge taragadi 30 and 31 silwar sida sen lore ko sen lore sumaina koi gi koi gi rai ba koi kan tar ga di koi gi myam sum se khosra ke ko aduga sum myam koi gi am lai ba myam khosra ke se koi oja bu ki source ki kan tok jabni ko